Rakhe ka Paris larambai ya ka silver jubilee ha ka sitarit urampang arajar arpun breu. Ha ka rukom ba ipu iping ba isang kun siyang blay ka Paris larambai kalayo ban rakhe ya ka jubilee rupa menta kasngi ha ka jedon lang ki kenrem kelendan kiriudan burom bat kinami khmat ka sarkar Meghalaya ima kermen sila MLA Dr. Misil Amparin Lengdo ikong Santa Mary sila ima hambertus nothru MDC ima dame wailat suasing syai MDC kiriu sarkar bat kiwai de kiriu pokmat kari kasi jentia suwa kamas bakhuj ukongsan jang ka program grand closing ceremony uma kermen sila ula ple perda ya ka jingtho kan mau silver jubilee Balakar Khupat daw Archbishop Most Reverend Victor Lengdo Shillong Archdiocese. Ya kamas bakhui lapen menta da Most Reverend Bishop Victor Lengdo ang Shillong Archdiocese. Hagijinan lang i Reverend Father Martin Sila, i Chancellor badha kaju kapor, i balong i Vicar General kajuai diocese. Kumju ru lasundran lang dagi babunwud ki Father dagi parish beper jong kajuai diocese. Lapen pho penpeng sisu iya kajingla nem silver jubilee. Da kajingwan isi mentalang da ki babon wod ki sister ki brother bar ki pairungai na keleng ka diocese hakane ka sngila pen pho pen ping suisu da ki babon wod ki hybrid balayo ban pedang ya jisu hakasin baningkong hakadur jaga communion bakhui bar ki khon samla bala pedang ya ka sakramen jing pen schem